Hey guys, ngo ikaze kuri channel yanjye ya Tutekeki, nizere ko umeze neza wowe uri kundeba aka kanya. Nkuko bisanzwe akana agacano kacu tugenda turebera uburyo bakora amafaranga nari nta gishoro washoye, akana aga platform karacyari gashasha katagucika, kari gutanga amafaranga kandi ari kubikurika kuri Binance yawe. Noneho kuyandikishamo nibyo ngiye kukwereka, hanyuma nawe nkwereke nuko wafata link yawe ukayisharinga undi muntu, hanyuma ukaza kubona bonus, ukagenda ukora n'utundi task tugiye turimo, hanyuma ugahabwa bonus. Nkuko bisanzwe rero iyi bayita iBoni Trading iri gutanga ibiceri rwose amafaranga kandi ari kubikurika. Nkuko bisanzwe numara gukanda kuri link urasanga ahangwa muri comment ya mbere, urahita ugera kuri page imeze gutya. Hanyuma we nta kindi kintu uri buze gukora, uraza wikandira hano harezwe ngo referral, cyangwa se n'uwitakanda ukaza ukahita wikandira hano ngo launch app. Ushobora kwikandira hano kuri referral cyangwa se hano kuri launch app iyo nta account ufitemo. Icyo usabwa ni ukreatinga email gusa, ibindi byose bihita byikora. Okay, nkuko bisanzwe rero urahita uraza ugere kuri page imeze gutya. Bako nta account dufite muhanga waba ugiye gukora login, wowe urahita uza wikandira hano kuri register now. Numara kuza gukanda hano kuri register now, urabona yuko ahangaha bari kutuvuga dushiremo username, dushiremo email, hanyuma creating na password. Nyango murabibona ahangaha dushiremo username nani Tutekeki, bo ahangaha tuze dushiremo email dushaka gukoresha, bo nani tumara kuyishyiramo ahangaha twongere dusubizemo password isa neza niyo twashize hano haruguru. Numara kubikanda ubundi urahita ugera hano ukande kuri register. Numara ukanda kuri register kwiyandikisha biraba birangiye. Ubwo ikiba gisigaye ngiye kukwereka ikandi ga step gakurikiyeho y'uburyo amafaranga uri kuyakoreramo nuko wahembwa. Okay guys, nkuko bisanzwe rero ngira ngo platform yacu twamaze kuyinjiramo. Urabona yuko account yacu twamaze kuyigeramo, urabibona. Hanyuma ugiye kukwereka noneho uburyo umugumu wakoreramo amafaranga. Nkuko bisanzwe uburyo bwa mbere ubungubu bwa referral, ahangaha haritswe ngo akajambo referral, ningakandaho urabona yuko bari kumbwira ko mfite aba team member ni 6, ngo urabibona. Nuza ukazamukaho hano hepfo, urabona yuko bari kubwira ngo invite your friend to join the iBoni community. Urahita uza ukande hano kuri copy, ubikope iyi link uyisharinga inshuti yawe nayo ikoresha link yawe iri kwinjira. Urahita uhabwa 0.3 by'umuri fera wawe uyahabwe. Numara kugira invite abantu 20 no batumira, urahita ubikura $6 immediately byihuse kandi ahita kugeraho. Nkuko bisanzwe rero numara kuza ngira ngo urabibona. Ubu ni uburyo bwa mbere. Ninza nkikandira ahangaha, ninza ngakanda ahangaha ngira ngo urabona yuko mfite amareward zimaze gukorera ku barifera na $1, ni $1.80. Ninza ahangaha hano hejuru ngira ngo urabona yuko aba ni abarifera banjye bamaze kwinjira nonaha, ngira ngo urabibona amafaranga ari kubikurika ahangaha. Noneho nuza ukikandira hano hejuru, ngira ngo urabona yuko iyi ni platform rwose, ngira ngo urabona yuko iri gukora neza cyane. Wowe icyo usabwa gusa ni ugutumira. Ubungubu umuntu ashaka wakora disposal, mwereka uburyo wakwinjizamo. Uramutse ukoze disposal, gusa ndabizi twese tuba twishakira amafaranga y'ubuntu bidasabye kugira ngo tugire gute dushore. Ngira ngo urabona yuko amakeya yo gushora ni minimum 20. Ngira ngo urabona yuko iyi ngiyi ku munsi wajya ikungukira. Ngira ngo murabibona
iyo bakubwiye ngo activate nawe ubu uyigize activate ku munsi hari amafaranga bagenda baguhereza. Kugira ngo urabona yuko nuko ukagira activate urabibona rero nkingi kwigira activate amadolari 49 kugira ngo murabibona neza cyane igihe cyari pending. Gusa twebwe tuba dushaka focus y'ukuntu wayakorera nta gishoro dushiremo. Abantu twese tuzi ko ibintu bya platform za online zo gushoramo bari gufata risk, reba nk'aka ngaka kari gukora kandi gahikubikurika. Wowe ushaka wahita unayabikura n'inza hano hejuru, kugira ngo iyo ugiye gukora disposal ukanda kuri aka kano hejuru agahita akwereka utuntu, wowe uhitamo iyo uri buze gukoresha. Uri gukora disposal ugakanda hano kuri disposal ugahitamo niba urakoresha USDT nayo ukayitamo, kugira ngo urabona yuko bagende kuri agreement za platform baragukata 10 yayo uri buze gukora kuri disposal. Ngo urabona yuko iyi na address yabo ni network ukoresha ni BF20, ariko ibi ngibi tubereka ndabizi umuntu urashoramo niwe urabikora, ngira ngo mwese ndabiberetse. Nawe urakora link y'uburyo watumiramo abantu ugakorera amafaranga. Hano hariho na groupe yabo wayijoininga na Telegram, ugenda ubona bari hafi gushiramo udutask twa buri munsi uzajya ukorera, hanyuma ukoreremo amafaranga. Ahangaha kuri ranking ni ukureba uburyo account yawe ihagaze, kugira ngo murabibona neza yuko iyi ngiyi niyo account yanjye. Urabona ko mfite ni rank imwe, ni iya mbere ndiho, kugira ngo murabibona rwose. Ubu ni uburyo bwiza rwose twakoramo uduceri. Ngira ngo urabona yuko iyo ufite watumiye kenshi uhabwa meeting rewards ku cyumweru. Ngira ngo urabona yuko weekly ni amadolari 5. Nkuko bisanzwe rero nuko nguko ari gukora. Iyandikishemo una joining group yacu WhatsApp, urasangamo nimero hanyuma utujoininge.